Pamiarsa pinaka pengupaya ngelestarian dreste tur budaya Bali saking alit gegiras antuk ngelimbakang kreativitas majang alit-alite mangde keicen selah tur galah. Silih tunggilnyane melarapan antuk ngaturang ayah pujawali ring pura melanting merupa sesolahan seni tari. Asa puniki gegiras alit-alit Banjar Puaya Batuan Sukawati antuk ngaturang ayah sesolahan seni tari. Ayah-ayahan puniki kaaturang pinaka edan ring pemarkin Pujawali Nadi ide Ratu Anom ring Banjar Puaya. Ring sajroning makesenian alit-alit kaicen latihan awuku sadurung ngaturang ayah. Tetujon nyani tios alit-alit side jalaran melajah makesenian taler pinaka pangupaya krama desa antuk numbuhang rasa tresna sapisanan ngelestariang budaya Bali majeng anak alite. Sesolan tari sane kaaturang wenten Puspanjali, Legong Kraton, Rejang, Baris Gede, Wirayuda, Miwas Karjagat. Ring tengahing alikan zaman sekali mangkin pangupaya antuk nuldulin manah alit-alite makasenian nenten wantah side kautsahayang saking sekolah wiaden genah les. Kewentenan Bali Banjar keanggen genah sanika buatang pisan antuk ngeraketang krame genah macumpu mapupul tur masikian ngemit budaya sani ketami. Juliana Nguningayang.